nikul huan nga nak Thlarau bi Khihmuhmi Ziangtikah hnenah khui tawkah ziangtin ziangthu kasimding timi Pathian Thlarau o thei hmaisa in nitin nungtu chu ziangtluk mi thlawsuak so uhsi Filip hmuhtonmi hi siar hnik uhsi Thlarau Thianghlim Filip hnenah awla khi rangleng khi vanai o tiah ati Filip chun a hei doi Profet Isaiah cabu a siar ti a thei Filipin na siarmi hi a tican na thei mo tiah a sut chupa chun zotali in sim phiang lawa chun ziangtin so ka thei ding tiah a son Cule Filip chu a rangleng para tawve dingin a som chupa in Filip chu isim hnik Profet Isaiah i atongmi hi zowi thu so uhsi ama i thu mo midangi thu so tiah a sut Cutikah Filipin chui Bible changi sinthokin Bawi Jesuh Thuthangṭha chu asim the tertha bungriat changkulon kwa in somthum pakhat chang somthum pali in somthum panga thiang Pathian Thlarauin khri thu simdingin in fial tekha ama in mi thinlung sangka on chami anei ti nak asi Pathianin milai thinlung sangka a ong lawa chun minung fim nak le milai tong kam in Pathian thutak thei asilo Jesuh in hitin asim itha tupa in ka hneni akwat lawa chun zoman ka hnenah an ra thei lo ding John bungruk changsom li le pali zumtu kan ni chu Pathian Thlarauin in ruai in fial vekin thupek thlonin fialmi tuantu Bawi Jesuh in misual kan ranga atwa the cha zomi thutak kan ma in kan zomi thutak midang hnenah sim song tu men kan si milai thinlung sangka ong tu milai nun athleng tu chu ama Pathian Thlarau asi Pathian Thlarau o ngayo Jesuh in ka tu por chun ka o an thei John bungsha changkulhon sari ati vekin Pathian Thlarau o ngai in ziangtikah ziangvek chana ziangthu ziangtin na simding abik takin mi pakhat Bawi Jesuh hnenah na hruai ding mi hnenah Jesuh rundamnak thu simdingin Pathian Thlarau o ngai in chantha bo in rundamnak thutak simo Pathian Thlarau khihmunak o thei dingin Pathian Thlarauin Thlarau fimnak thon lo thuam rang se Amen